Olá, malok sira, hamutuk falhau azizuna. Hafiar kata kita te kondisam nevedia, tambah também sana tulu husi maroma. Dia ia video dane ho karak halo tutorial da konaba wen sama ita bele halo tombol subscribe usa aplikasi KineMaster. Oke, lalika kuliah barakta ma ita bahare video idane. Oke, diak belum sira ita tambah liba tutorial. Primeiro kita klik aplikasi KineMaster ya. Depois kita tambah ya folder dan maka itarai video green screen. Terus bele download video green screen tombol subscribe ya YouTube. Saya mengira kolega serato halo kolega sernya ya. Oke, losona ita koko play top itu dari ya. Ida name tombol subscribe green screen ya, namanya si mamu kela osida ita hen hakerek de tita ne narani hane no ita tahu ita ne foto hane. Oke, dia primeiro ita tama bahaya lapisan, kita klik lapisan, depois ita mai media ya, depois ita pilih foto ya. Kita mudah halo hanya santia adane hone background ita dada mai halo hanya san ho background green screen. Oke, pois ita klik ya foto, ita tamai ya pemangkasan ka Inggris karik dihan cropping ya, pemangkasan. Pois ita aktifkan tiada topeng, kita klik ya ne. Oke, pois ita hilin ya bentuk, kita klik ya ne. Oke, pois ita conforme kolega sira karak hilin dan be karak quadrado ka hakara kira modelo sane ka o ida kabuarna rahu prefere liu atu usa ida kabuarna ya. Klik, pois ita klik centang ya, pois ita atur ita mudah halunya kabuar, ita mudah halunya kabuar deh. Oke, pois ita mudah foto ne, ita mudah tang ya, pois ita atur ya foto ne, lalu kita terus kita mudah foto deh ya. Oke, kita mudah foto metahane ya, senti pasana. Agora tak kira kita nenarang ya ne, tak kira kita nenarang ya ne. Ita mai fali klik ya lapisan, depois ita klik ya teks, depois mau kita kira kita ne narang. Exemplo hal tahu nenarang pilih. Oke, agora troca tia letranya core ne, labele mutin ho background ne salai ita labele hetan letra itu ita tensor troca tia letranya core ne ho core sel core conforme kolega serdet avena mau prefere lu usa core metang. Oke, depois kari kolega ser lagosta modelo letra ne atu troca ne font bele mai tama ya klik ya letra A ne. Pois conforme kolega ser makhili ene bara close conforme det kolega ser makhili how maina hili serif, depois how potida by board. Oke, kokotok ya, pois kita dari hatu mahne
depois kita halo bawa tutuang. Oke. Sana depois kita mudah nih mai nih. Ya. Tidak ada halo hanesan. Oke. Oke, kita koko play talk ya. Agora kita klik ya foto, depois kita mai ya animasi masuk, depois kita klik dan memudar, depois kita hatun ya velocidade kan kecepatan mai ya 1,5. Kita klik centang. Oke. Depois kita mai file text mas hanesan. Ini tenen larang hanesan. Kita mai animasi masuk. Depois kita klik ya memudar. Depois kita hanesan. Kita hatun velocidade kan kecepatannya mai 1,5. Kita klik centang. Oke, kita koko play talk. Ya, agora mai kan ya uhing ne ida animasi masuknya yang mana agora insama kita beli halakon foto honarangnya para beli lakon hamu tuko tombol subscribe kita mudah kalian depois kita klik na pating foto, kita mai fali animasi keluar. Oke, depois kita klik memudar, depois kita hatun velocidade mai 1,5. Depois kita klik centang. Oke, ia teks masanesan, kita klik teks, kita mai fali animasi keluar, kita nafatin klik memudar, klik kita hatun kecepatan namanya 1,5, depois kita klik centang. Oke, kita koko play talk. Ya, fácil los colegas ya. Oke, kita main nih, kita klik simpan. Oke, loson kita play talk kita di hari ini resultado. Ya, fácil los colegas ya. Tamanemak karik video dene ia benefício baita bocera, karik bela ajuda ita bocera. Kita luha subscribe no hane hambutan notificação. Obrigado.